Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya rona ya phuputso, mme ha jwale re ntse re bua ka boitshwaro bo lebeletsweng ba ha motho a fuputsa, boitshwaro bo lebeletsweng phuputsong, boitshwaro bo lebeletsweng ho ya fuputsang ha etsa mosebetsi projekeng ya phuputso. Mme re ile ra bua re tla kena moo ho thweng ke ho kena kgabong. Rona jwale ha se re jwale re kene ka hare ho kgabo, mosebetsi wa ho fuputsa, carrying out research. Jwale re kene ka setotswana. Kotsi e ka hlahang le molemo, kotsi e ka hlahang le molemo, mme re bua ka potential harm kapa gain, molemo, potential harm and gain. Re bua ka kotsi e ka hlahang hammoho le molemo. Motheo wa mathomo wa boitshwaro ba phuputso ke ho qoba kotsi, hape le ho hlahisa molemo ho batho le di-participant, batho morerong kapa projekeng ya phuputso le ho yona phuputso. Metheo wa mathomo wa boitshwaro wa phuputso ke ho qoba kotsi, hape le ho hlahisa molemo ho batho ba kenelletseng morerong projekeng ya phuputso. Ka hoo, mofuputsi o lokela ho hlalohanya e leng ho etsa assess, ho hlalohanya kotsi ya mefuta e leng di-method, kotsi ya mefuta ya diphuputso, di-method tsa phuputso le kotsi ya ditholwana tsa yona. E le hore mofuputsi o lokela ho hlalohanya kotsi ya mefuta, e le hore di-method tsena tsa phuputso ka nngwe na le kotsi eo re ka reng ke ya yona, esita le ditholwana kapa di-outcome tsa kotsi eo. Hona ho bolela ho hlokomela kotsi e ka hlahang le ho kgetha mefuta e ka fokotsang kotsi, le ho qoba tse ka senolang kapa tsa etsa ho bitswang revelations, tse ka senolang kotsi ya ho senya seriti e leng reputation, leredi, dignity kapa seriti, privacy e leng sephiri sa batho e leng baetsi, di-subject bana ba fuputswang. Jwale ha re shebe ho nka lesedi e leng ho le record-a, ho rekota lesedi, ho nka lesedi, ho teng tshabo ya ho nolofatsa dingolwa e leng transcripts nakong eo ho ngolwang lesedi e leng data, ho tswa dipotsong e leng di-interview le dipotsong tse tlwaelehileng tsena tse ho thweng ke di-open questions. Ha o hlwekisa le ho hlopha lesedi data, o qalella ho fana ka ho toloka e leng interpretation ya hao, o sa natse modumo wa lentswe le neng le bua, o sa natse phetapheto, o sa natse ho hweshetsa, o sa natse mepoto ya metlae. Ka ho etsa jwalo, o siya meelelo ya se builweng. Hona ho tswela pele ka maikutlo a hao ao o seng o ntse o na le ona. Jwale ha re shebe ena ya ho itshunyaka e leng involvement, ho itshunyaka ha motho e leng participant, ho itshunyaka ha motho, participant involvement. Dipotso ka kamano di a kubuluha tsa na phuputso ya hao e na le puisano le wena monga yona, mofuputsi, le batho ba bang bao le di-participants. Na bao ba kenelletseng phuputsong ba utlwisisa morero wa yona ka diketso tseo di etsang, mme na bao etsisa? Ha o lokele ho ja mmetwane motho e leng participant
ka sepheo sa ho mo nyanya leleme ho ntsha lesedi information leo a tla ikwahlaha ha morao. O se ke wa qahamisa batho ditsebe ka ditebello di-expectations tse senang motheho ya re ha morao wa itja sekgababa ingratiate ho bolelwa jwale se re ka morao mo jwale wa itja sekgababa. Ha re shebe sesebediswa le material se hlokolosi sensitive material, lesedi information le hlokolosi kapa lesedi le hlokolosi ha e ka ya tswa e le lesedi information e hlokolosi ha e ka ya tswa e ka tamukanya maikutlo a batho le di-participant kapa batho ba bang o le hore lesedi le hlokolosi ha le ka latswa le ka tamukanya maikutlo a batho le di-participant bana ba kenelletse morerong wa phuputso ena ya hao, kapa mohlomong batho ba bang e se ba kenelletseng. Eng le eng e sebetswa ka tsela ya yona e le nngwe, empa ha lesedi information le amana hantle le phuputso e lokela ho bewa ka bobebe ka tsela eo batho ba sa senngweng boleng ka ho boloka lekunutu le boitsebiso ba bona. Moo ho nang le dikgoka, mohlala, ho ja ba bang metwane, moo hanyapetswang, moo ho sotlwang, ha se bohlale ho e kena ka bowena, empa o ka fana ka keletso na motho a ye ho mang, kae, a ye ho kopa thuso, jwalo ka sekolong, ho tlalehela titjhere kapa ho ya ho monamodi, ombudsman. Ha re bue ka ho hloka leeme, honesty, thetso, deception le mefuta ya ho ikgakanya, covert methods. Re bua ka ho hloka leeme, honesty, thetso, deception le mefuta ya ho ikgakanya leng covert methods. Ho hloka leeme e leng honesty ke motheo wa boitshwaro ba phuputso, ka ho thetso leng deception le mefuta ya ho ikgakanya, covert methods, ha di batlwe ho hang ha di batlwe. Le ha o ka nganga wa re lesedi information le leng le bohlokwa ha di setjhabeng le ka fumanwa fela ka mefuta ena. Le ha o ka wa nganga wa re lesedi le leng le bohlokwa ha di setjhabeng le ka fumanwa fela ka mefuta ena, ho latela tshitiso ya batho kapa dikopano, di-organisations, bao ba sa rateng ho phengwa mahafi. Na o ka tseba ditholwana tsa diketso tse mpe tsena e tla ba dife le ha o le jwalo? Le ha o ka ba hwathwe ho hloka lesedi ka ba ka tsela tseo fela teng ke potso e re na o ka tseba na ditholwana tsa diketso tse mpe tse na e tla ba dife le ha o le jwalo he? Tshabo e teng ke ho ba thetso le mefuta ya ho ikgakanya, covert methods, di tlisa dipotso, athe maemong a mang di ka tlisa kotsi. Poloko e leng storing, ho stora, poloko le phetiso, poloko, storing le ho transmitter lesedi, data. Melao e teng dinaheng tse ngata e sireletsang maemo a pokello e leng collection ya lesedi kapa data la batho ka mokgwa kapa ka tsela efe le efe. Melao ena e supa ditokelo tsa batho e leng baetsi, di-subjects, le boikarabello ba babokelli, compilers. Melao ena e supa ditokelo tsa baetsi, di-subjects, le bana ba
bokellang lesedi, e leng babokelli ba lesedi, compilers, le batshwari, holders ba lesedi, e leng data, lesedi le melao e teng. Lesedi leo le bokelletseng, e leng data, le ka eba le lekunutu la batho kapa dikopano, di-organisations. Ka hona ho bohlokwa ho qapa system, ho bohlokwa ho qapa system ya setoro, storage, se bolokehileng, se tla kenwa ke wena fela, se o tla boloka lesedi, data, e leng lesedi le. Haeba o lokela ho fetisa kapa etsa transmit lesedi la batho, etsa mekgwa e bolokehileng ya ho le fetisetsa kapa ya ho le fetisa, mme le se ke la bonwa ke mang kapa mang ya senang tumello. Tlhahlobo, e leng checking, ya lesedi, data, le matlapa, di-drafts, re bua ka tlhahlobo ya lesedi le matlapa, matlapana ke di-drafts. Ho lokile ho fetisa matlapa a tlaleho, e leng raporoto ya phuputso ya hao, ho ba ithuti mmoho, e leng colleagues, kapa barupedi kapa batataisi phuputsong tsa baithuti university, le mana ba bitswang supervisors. Ho lokile ho etsa jwalo, empa ebe tlase ha dipehelo tsa ho boloka lekunutu, haholoholo ha matlapa, e leng di-draft, ao e se ho bea malalaalaotswe, ho phatlalatswa kapa ho fetisa lesedi, empa ebe tlase ha dipehelo tsa ho boloka lekunutu, haholoholo ha matlapa ao e leng malalaalaotswe, ho phatlalatsa kapa ho fetisa lekunutu lena. Jwale bolokolohi ba bobadibadi, e leng bona ba di-intellectual, bo ka kgellwa fatshe ha o ka dumela batshehetsi ka ditjhelete, e leng di-sponsors, ho akgela molangwana kapa ho fetola moo ba batlang ha ba utlwa o entse diqeto tsa hao tseo di sa yeng le bona, ho latela dithahasello tsa bona. Jwale ha re shebe ntlha e nngwe hape, phatlalatso, e leng dissemination, phatlalatso ya lesedi. Phatlalatso ena e bitswang dissemination ya ditholwana, di-results tsa phuputso ya hao, ka tsela ya dibuka, e leng di-conference, kapa di-journal, di-website, kapa mofuta ofe kapa ofe wa phatlalatso, e leng publication, e o tlama ho kgutsufatsa sa mohatla wa kgwiti, bolelele ba sesebediswa, e leng material, mohlomong le ho fetola mokgwa, motaele wa ho ngola. O tlameha ho ba hlokolosi. Phatlalatso e mohatla kgwiti e se ke ya tswa lekoteng, empa e sale e ntse le setshwantsho kapa kopi ya original. Hape o qobe ho etsa morometsi ka ho e nolofatsa ho tlola moedi, ka ho ba leeme mabapi le ditholwana tse itseng, kapa ho e bokotsa, e leng sensationalization. Jwale ha re se re re jwale ho lahlwa kapa ho lahla direkote, na di lahluwa ka tsela efeng? Nako e nepahetseng le mokgwa o lokileng di lokela ho hlopshwa tsa ho lahla direkote tsa morero, projeke ya phuputso ya hao qetellong ya mosebetsi. Ka nepo, tumellano e lokela ho etswa sethathong le batho, di-participant ba kenyelletseng morerong, projekeng ya phuputso ya hao. Leano la mathomo ke ho etsa bonnete ba ho tlosa tse ka tsebahatsang na lesedi le tswa ho mang.
Hona ho ka etswa ka ho tlosa matshwao, di-label le mabitso, di-title a ka supang boitsebiso. Tsela e nngwe ya ho lahla lesedi data ke ho le tamukanya le ho le ranthanya ho le kekeng la utlwisiseha na le bolela eng. Sena se ka etswa ka ho tabolaka ditokomane, ho hlakola formatting, ho hlakola e leng ho etsa formatting, disk, ho hlakola disk le ho hlakola diteipi. Ke ka bokgutshwane hee bo boholo bo re neng re bua ka boitshwaro bo lebeletsweng ba phuputso, mme ho hakalo fela. Nako e tlang video-ong e hlahlamang re tlo sheba na ho fumana le ho nyakurela dingolwa ho bolela eng, ho etswa jwang. Ho fumana le ho nyakurela dingolwa e leng finding and reviewing literature. Finding and reviewing literature, ho fumana le ho nyakurela dingolwa. Ke a leboha weso, ha re kopane hape nakong e tlang. Sala hantle.